Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai phalha ni sim som la ko kumsang ni le som ni lenga ku ki zo cha te zo si koma tim na nom le taw na nom chule het sa nom chu koi hi zong le whatsapp group hi hen media hi zong le dr pu seilin hokip KNO spokesperson pa hi CISF demle taitom na neida ote aze chu ama ku ki zo cha te chunga ahung hlasit kha ading hi wangse na chunga wangse na ichan be ki diu a hi heti ze chun nampi politicals hat hen itiule mi pin zong lamkai to sa ding hi ki thim chu hi te chule civil lamkai ho inei zo seu zong hi zana le ki thungai ta in umchi utin ki seisit kidem kisin mo to na ho hi paihla utin hi leu hen namsung khang to ding a hi chule lamkai kuki inp leadership du chat ze in zong imadon don in kuki inp general headquarters sunga zong ki kumda uti lamkai hon mi pi ding hin ngai to na vinte do lo ho le leadership du chahon KZC kuki inp sunga thu seida jing ovin nam ngai lu ne hi le nangma in zong na bol thei chen in bol jing in ahin lamkai ho su boy ding le leadership du cha je in na so pi thing noi ho koma jingka ni thla in gachi chi da jing ovin nam pi thla asam na ahibowi source from Sadar Hills again 3 Churachampu Songpi district major heroin hold on Tidim Road 972 gram sizes 2 arrested in a joint operation conducted in the intervening night of 18 to 19 November 2025 a combined team of Churachampur District Police Directorate of Revenue Intelligence DRI Infal and 37 Assam rifles intercepted 2 suspicious vehicles and recovered a large quantities of contraband heroin on Tidim Road. Source from the Tingklang Post. Nitish Kumar Chu NDA Legislature Party leaders a Hendo Ohito Kishonin government tha Thursday ni hole asim uva Otto Kingzong anay panding ahitaitin to sochun asaye. Chhattisgarh State a Mukaram Kho Sukma District a Christian Inkokhat Sodi Devi te Inkochu Achen Khompi Akhumite Hindu Day Senhon September 2025 ni Khochun Jesu na kilanding ham na inmun na dahla ading hamtin Tudo na khota ananay zuve Sopi Sodi Devi chun Pakai Jesu dahla asanga a inu dahla ading anikilan zotay Chule aman asay bena a ka in kalau chu pakai Jesu to hle thei a hipoi ipi to ding hi zong le Jesu da thapongi tin anadon butni ada tha ho chu in simi pakale asunga furniture lebel adang chule phaile parikhat chule bongu pahi pathenin ale lamta in phathei bo te hen. Source from the Tingklang Post. Mayday to so kimuchun asay na a mi khat che sipay in pi thei beb gam neo cho sunga sipay hizat zen pi hel a masang ta uva in ki hal thei za galjam hizat thei hi koi mit moham ipi atile tu chana galjam mi hizat mong hi ti kehnai lo ham tin MPBimol chun to do na linta ananei zin hi. Breaking news. Churachampur Songpi District Akon Student Pabamin President Draupadi Murmu chu Rashtrapati Bhavan a anakimupi uvin ahi National Interrogation Torto kisam kain na thua hichimuna hi agavil udan ahi Bangalore Professional Boxing Series number 3 Kuki versus Meitei Thenmonler Guite versus SI Phaba Nomding ahi Bangalore lama kuki chate zo sin iso pipau inaw pau Thenmonler Guite ana support chi uhite kuki ta chapa monler guite pathenin na pi intin gozo na chunanga hi hen nanam mi pite kukiten na lol hinding gozo na nahin moding kinemin ka nga asing uve. We wish you all the best from your lovely community. Phalthani sim somthum kumsang nile somni langa ni khoteng vanuya evangelist minthang talopu biligram chapa Reverend Franklin Graham kohima khopi ahung ding ahin athanum jose igathat thei u ahi
ata ham sim thu ham ake hazo tapon hinla lamsa thang le anung zui mini ni ekholal haukip le zam komang haukip imphal khopi sunga photo ki kapna hungki ta ado imovin aban kinin zam komangin imphal hospital la adunga kizendinga mi akona ahungki ta ado kinin hiji ho hi ku ki zolam kaile mi pi hon ipi loading na tivem imove vet diu hitam hiji mingol thula alo hoti a mo vet vet zing diu hitam galmi ten hodo na a age cho do ova aman cha u hitai ti zong i he so ke yu vin hi ama ho hi heading kha cho mingol hi povin nampi dogal melma a kisim do hi tawin acha lo dan u ahin dan u athu sei dan u hi mei hleiten mi him bol a e bol la uwa vo chedela e del uwa inu mei hom asu sit uwa niket na ahlai sa uwa i khud u atan uwa thingpung chungdunga akhai uwa chule ilu changu atan uwa thobanga ata uwa athisan zong akhwa thingklong kaiza e kai uwa in le lo nei lego simseng lo asu umang uwa tha thei chen e tha uwa leise chunga pau cheng ngei mo pen pena e ho uwa khole veng tamta asu umang nunguwa hizong le hijimi ho koma gaki thol mi them khan ho hi I loading itivem hiji nampi dogal melma mi them khan ho hi e hola a supporter group e umzi wa hitia hi chon ngam hi ve supporter keu hilova sponsor bol loi e umzi wa hitia hi chon ngam hi ve ama hole supporter ho kuki zo nammi pi te thisan phu na chungwa chu te henla hamsit nan nangle na tu na cha te gezin na zuijing taw hen by zangmang haukip freelance journalist halha ni sim somni kumsang ni le somni lenga to so ki mochun aseina a IDPS ho chan voting cross zanga le somni le thum center circle in manipur circle ho hinga pilu na anei ta ve galjam lo government servant hon zan ho tabam ahin ne do kit divem by Koki Daily News admin CISF nisa Hyderabad muna SI training thadia date 24 November 2025 le date 1/12/2025 a training adia report body kitipenchu training center langa kona het sa umdung zuin postpone akibol tai aban ahong ki het sa akit ka adin sopi achi dia ki gong hochun na het themai diu ahitai Office of the All More Consumer Prices Control Committee More Tingnopal District More Consumer Price Control Committee Het sa thupon 20 November 2025 More MP ho henga het sa le thupon chu ahile more khopi sunga achi sa phalhani simsom le gate kumsang ni le somni lengan Tuesday ni khochun anchang zo se to ki ho komna akine in ki phalsa na to hlonin ahung thlungding olhani simkhat kumsang ni le somni lenga ni kho apat phata ami pi le anchang zo hon izui chi divin anoya thupon hi committee akon ahung kine in hi akhat na kalimel yaman alui original packing rupees 3400 ani na yamen chang lui bekhana rupees 2750 athum na mobi anchang lui rupees 2400 ali na mobi anchang tha rupees 1800 heading khacho anchang bek khat hi kg somli la gupling te ding ahi ahling lo azo akimat do le committee in achunga action khauta akela ding ahi as the convener All More Consumer Price Control Committee More Tingnopal District to so hi chanchan akichai tai abana to so ang nangai ke dingin kahin nem chi uvi to so hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed